O le tusi e lua le apostolo Peteu, mata upu mua. Ua whaamawhanawhana atu i e whaatuatua ina ia tu mau ia Yesu. O au o Simona Peteu, o le au nama le apostolo Yesu Keriso. O lau tusi le nei i e o maua le whaatuatua e tusalo na le leima lo mato. I le ami o tonu o lo tanto o tua. O lo tanto whaola leo Yesu Keriso. Ia whaateleina ia te outou le alo whatunua ma le manuia ilo outou ilo le lei le atua. Atua ma lo tanto wali i o Yesu. Whapeo na fo ina mai ante i tantou a ilo na mana atua o mea uma. E oai le ola ma le ami o atua. Ilo tantou ilo le lei o le na wala au mai a i tantou ilo na le lei a sirisiri lapa. Ona o lea ua ia fola ina mai ai o mea silisili ese lava ma lea o ngā. Ina ia tofusi e whaatasi ai outou i le ami o atua. Ina ua sosola ese outou i le ami o le anga o i le lalolangi i le tuina nau. O le mea lava lea, ia outou matua whaamalosi e lava. Ina ia whaopopo ina le ami o i le leilo outou whaatuatua. Ia whaopopo fo i le poto i le ami o le lei. Ia whaopopo fo i le ngā o ia i le poto. Ma ia whaopopo le ono sa i le ngā o ia. O le ami o tua fo i le ono sa i. Ia whaopopo fo i le alofa i le auso i le ami o tua. O le alofa fo i le alofa i le auso. Awape a maua e outou ia mea. Ma ua whaatele ina o na ave ai leo o outou ma e ua le pai e. A o e fua mai le iloa le lei o lo tanto wali i o Yesu Keriso. Awa o ia e le o iai nei mea, ua tau aso ia. Ua whaasengo sengo, ua whaangalongalo fo e ia o le whaamama ina o ananga salatuai. O le nei, le au soe, ia antili ai ona whaamalo losi outou, ia whaamawina lo outou wala awina ma lo outou filifilia. Awa pe a outou whaia ia mea, tou te lei uvale lava. Awa a whaapea. Ona matua whaofia i lea o outou i le ala o le malo e whaavavau o lo tātou wali i, o lo tātou whaola lea o Yesu Keriso. O le mele o te le whaatamalai. E ui lava ina ua iloa e outou. Ma ua whaatu mawina i le nei lava upu muni. Ai sanga whaamanatu atu ia te outou i nā mea. O lo manatu fo ia tatau ina ia o whaamalosi atu ia te outou i lo whaamanatu atu ia so uma. O te iai i le nei whale a pitanga. Ina ua ui loa e vave o na tu ese ina o lo nei whale a pitanga. Whapei o na whailo mai ia te au e lo tātou wali i o Yesu Keriso. O te matua atau mawhai fo ina ia mawhai e outou o na manatu so o ia mea pe a mawaelo walu ese i le o langa nei. A waile i usi tai i mātou i tala o le vavau. Ua whātua ma le poto. Ina ua mātou whailo atu ia te outou le mana ma le awhio mai o lo tātou wali i o Yesu Keriso. Pei tai, na mātou wa ai atu ilo na lava mamalu. Awana maua ia mai le antua le tamao le mamalu ma le viina. Ina ua tulei mai ia ante ia lisi ufafonga lava na i le mamalu silisili ese. Ua whape mai. O lo uantali i pelele nei. O te fia lava ia ante ia. O le si ufafonga lava lea na mātou whaalongolongo ai. Na tulei mai le langi. Ina o mātou iai mai ia i le maunga pa ia. O lo iante i tātou fo i le upo o le valo anga i siliro na mausalihi. E le lei o na outou nau iai. E pei o se la mepa e mumui le mea pōngi saa. Se ia tafa mai anta, se ia alua e fo i le fetuao i o outou loto. Ia mua i loa le nei mea. Ua le eise valo anga o i le tusi e wha matala fuena. Awa e le o le loto o tangata na tu mai ai le valo anga na mua. A o tangata pa ia o le atua. Na tala ina mai ina ua o sofia mai e le anga pa